بله گذارین رادوا دنگی چرا شنگال و شوبینرین ما نهاجی که مهوانه کی ما هیا درباری پرورده این اسایشا ازید خانی را چما گرینگی دنه پرورده هم بجن هر کسی گوت هفلی اسایشا ازید خانی ببی ده پرورده اکی را درباز ببی او پرورده نوان چینه سرچه اساسی او پرورده تینه داین درزین گوتینه داین چینه نهاجی که مهوانی ما یک جه ریوبریا اکادمی نسایش ازیدخانی گندال هواوی بله تبخیر هاتی گلک سپاس هکه دف درفه داما مسروان مجاره نقاش بکن سپاس خوش باشین دست بگن خدا نیستین هم سپاس دکن بود درفتی کوادایی هم اکادمی اسایشش همو کجو خورده اسایش را یعنی بدن او کرن تشتن کو حوجه قلب دري نقاش بکن بله واتو گرینگیا پرورده چیه او پرورده چی میوندین یعنی ده اسایش ده اساس پرورده کوم dedin yani her tişti zededir yani de aliye fikri de perverde ko dedin hem silahı ku dest ma da hayn hem çünkü ku asayiş bu kartini mesela şingalayan heremalayan gunda da de servan silahı u taybet perverde fikri hem dedin akid boyma giringa ciber insanı ku be perverde ben iki derece be yani şamu qawata zededir le nev ma da perverde fikri de dain a perverdeci yani akademiyet ma yet asayişe yani se akademiyet asasi dendayin hamu andamin u revaberin asayişe istan divan akademiyara derbaz divan yani se akademi ma ana akademiye ku andame no tefli asayişe istan ben no tefli heza asayişe divan ab akademi de akademi şeyşin gara derbaz divan dinama ma hageda yani perverde dendayin هم فکریجی هم عسکریجی بله او پرورده ام بجن اسایش ازید خان هر اندامه کی گوی تفلی ببی و پرورده بینی چما گرینگه اون و پرورده بنیدی یعنی بجن یا فکریجی گونه ده نتنی سلاحه چما اون گرینگی دنی yani her tişti zededir yani silah mesela her kas kare silah gerabka ama silah jbo çitera silah jbo çitep karani yani de rojama iroda yani silah ku de deste hin kasan da yani derdur hin grupa da hin diji zaro ka hatin şoğlandın jbo ve asas perverde fikri şmara yani ma avkir af perverde jbo naskirna دیروکه یعنی جن بوی ناس کرنا هم بجن مثلا قانون اسایش چینا اف پرورده فکری سروان تشتاتن داین دنافوان پرورده جیده yani hatta da dersan te dain او درجی yani dersin fikri mesela درس ما یکمینده yani واتو گرینگیا پرورده te dain چند اخلاق شورشگری te dain ام بجن رخنه و رخنه داین te dain روحی اولته te dain جبوی پاراستنا استخوان جبوی پاراستنا هرمی اوان تشتاد نوان پرورده ده نقاش کنیم هروسا پر درسن اوجی مثلا مکارم بجنین تایبت den dain به رنگ ریوازن جدا دن آماده کنن den dain دنیا اسایشه دو بله تا بحثا چند پرورده کر چند درزا کر هکه ده اکادمیا دون دنه اندامین نو هم بجن یک پاراستنه وک عالیه پاراستنه ازید خانده او درس چینه تکاری زیاده ترجمه شروع وک yani جبوی پاراستنا بجن یا شنگال yani همو پک هاتن شنگال پاراستن yani asayiş parastına ve hedef digre av ders am bejin masal nas karna av ya nas karna yani kıymeti ku tukaribi bidi masal ve civak yani tukaribi ve civak mesela taybet iztxan ye ku her izedetir mesela
عشق چاندی و فرمان سر هادین یعنی نهانه که جی الوی داره مثلا شنگالده یعنی لهن جها سیاست یعنی جو هم بجن او لسر تایبت جواک از دیتن ماشاندن لهمبری بیتن پرورده کرن لهمبری کو کاربان جوان سیاست جوان جوره ایریشت هکایی ام کاربان مثلا وی جواک بپارێزن زاروکت وی جواک بپارێزن و لوی درجی هم اندامت اسایشه و پرورده یعنی دبینه خود و پرورده ده یعنی پسپور دکن خورد دکن جبر وی که اف درسن جبوی پاراستنه تایبتن داین یعنی هر درسی که کو حوجه دکش بوی شنگال یعنی مثلا بجن شنگال ده ام کاربان هری ما شنگال پارێزن اف درس تایبتن داین یعنی بله هم تا گوت درزا هم بجنیا روحی هوالتیه هوالتی باوە چییە؟ یعنی de nef ma xwe de yanî hevaltî tiştekî herî esasî ye. Ji bo ma yanî hevaltî tiştekî herî esasî em karin bêjin. Çima hevaltî tiştekî herî esasî ye? Yanî niha li şingal de ji bo ku tu karibî millet yan civaka êzidî wek berê mesela ji hev qut nebe, ji hev ew nebe em vê hevaltiyê kariban xort bikin. Mesel şingal de hemû zarokên êzidxan tevlî pê dibin. Yani em karin bêjin her tiştî zêdetir yanî dibe wek tiştekî ittifaq ve girêdayî hevaltî xortkirin em li ser van tiştan nîqaş dikin û hemû endamên asayişê jî nêrînê wan ji bo hevaltiyê digirin. بله بله تا بحثا دیرۆکێ کرد چما پێویستە ئاسایشە ێزیدخان دیرۆکێ زانبی Yani esas nihaneke li şingal de dîroka êzidxan yanî li nav perwerdeyê me de dersa dîroka êzidxan tê dayîn. Yani însan divê mesela em nabêjin mesel hevalên me yan jî mesela endamên asayişê dîroka êzidxan nas nakin vêya nas dikinema ji bo vê xurtkirin ji bo vê hê zêdetir naskirin tiştên ku mesela ne layiqî vê civakê hatine kirin sebebê van çi bû kî bû yani dîrokê de em dixwazin yanî herî zêde van zelal bikin û taybet di aliyê çanda civakê de mesela yani mesela êzidî çîna mesela êzidiyatî bidin naskirin û li hemberî vê yanî pirêz ew em nêzîn bibin. بله گۆدارên هێژا گۆدارên radyoa dengê çira şingal ji bername Sibaha Êzîdxanê em biware bûn bi mijarên cida cida. Em hêvî dikin her mijarekî me şwara par vekirî cihê dilxweşiya her guhdarekî bê. Hêvî dikin hemû rojên we bi xêr û xweşî bên heta rojeka dû bernamekî dî bimînin navxweşiya de bi xatirê we.